بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasisin Allah Ta'ala ha tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kawiaksahan. Humatud na isab kami ganap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu. Harin din nasadya inabutan sin suara ini. Adapun in ayat ganap pangadjian. Yatud namu maun pahadarat sing kamu. Ayat ikakauhaan tagsiam. Pa ayat ikakatluan tag-isa. In ayat nasabut Suratun Nahl. Mga kakasisin Allah Ta'ala ayat nasabut kabuwaan iban kakuyakan. Magkarunahan kita niyo buka. Magkarunahan kita niyo kuyag. Ada punimbuka kakuyakan taniyo. Ada punimbuka karunahan taniyo. Buka tagapahala.
Damik kaya ning kuyag. Kuyag tagapahala. Inlawan niya. Kuyag. Baldusa. Iwan buka. Dusa. Mga anak ka po. Kaing huwantan niyo. Impalman sinallahu ta'ala hayat. Fadukuluha abwaba jahannam khalidina fiha. Aun dua susungun sintao. Hambuk deng harua ada kalanalka walayazubillah. Tuko si mga tao daruhaka. Ada kala sulga. Tuko tutong basan ha mga sila. Wala miutas. Dahil nga kabayaan sintuhan, naraak niya Nabi Iwan Rasul. Iyakad nila. Fadukulu abwaba jahannam. Bukon kita ni upya panjari sintuhan siksaun. Bukon kita ni upya panjari sintuhan papaghiluhalaun. Bukon na kita ni upya panjari sintuhan papagkasusahun. Pya panjari kita ni usin Allahu Ta'ala. Magad hakabayaan niya kung iban kuyag. Jari mataud wala kimu giwan kimuyag. Ang pamanin hinang nila nagsakuto patuha. Naglaog, naganyaya, nagpupur. Kaya kahagad nila na sila ang nagpapanjari kanila. Kaya kahagad nila na ang kaya para maun kanila kaparubi. Di nila raagaron. Nagaron nila, pikilan nila, akal nila, napsu nila, sahawat nila, iwan sinpiag punpunan nila pikilan. Na paman sinallahu ta'ala. Adlaw susungon. Pagka sila wala miyakad sing kabayaan sintuhan diha dunya. Padukulu abwaba jahannam. Paman si mahasut si mahatinggi. Tuod na kamu. Pakalawang-lawangan sinapinal ka jahannam. Uni na pinal ka jahannam yan. Ais. Mahagut. Adtunain sa barang mangi. Aun hagut mangi. Aun ais mangi. Nabang aun hagut mangi. Aun ais mangi. Kayo ay roon. Wala kaya butangin darajat na hindi. Tingi sintingi impasu sindi sa indidto. Tanyo mga tuhan, waliyazubillah. Napalman sintuhan. Ang mga kamu nagsakuto patuhan, nagsirik, naganyaya, naglaog, nagkupur. Di kamu makadsing kabayaan sintuhan. Sin kaya kakad niyo. Nasuod na kamu. Pakalawang-lawangan sinapinal ka jahannam. Kayo, halawm sin kayo. Maguno sumud. Paghulaan nila kakal. Padukulu abwaba jahannam khalidina fiha. Dito na sila maghula, halawm sin kayo. Ganapan kayo. Way tumabang kanila, way umulong kanila. Hindi tayad to. Sabab piarahan sila tumabang kanila, piarahan sila umulong kanila, piarahan sila sinipag-ulong kanila,
di nila ra agaron. Nga sabihan dito, ay na umulong kanila. Di da sila tumay maulong di. Intay maun nila, akal nila, pikilan nila, napso nila, iwan sinpiag isunisunan nila. Palabi sa maswal mutakabbirin. Insyangi paghulaan, amunay na pinalkadyahan na. Isyo yung paghulaan, pahulaon madtuyan, aming mga sila takabur patuhang. Takabur kabayaan sintuhan. Takabur harihilan sintuhan. Takabur katan pakaradyaan di nga Tuhan sa baboy runda rin kanila. Palabi sa maswal mutakabbirin. Palman sinallahu ta'ala sangi paghulaan. Buko ni sangi paghulaan niya dunya. Bangaun mangi dia dunya sangi indid tuwali dunya. Way umulong kay mo, way lumasa kay mo. Ampay dia dunya. Tao mangi ang palumasa kaniya. Tao daruha ka, aun pa. Tao sangi aun pa, inadlaw susungon. Way na. Dahil nga sabab yan, in mangi, tiyaab na nabiti siya pamangi, hadlaw susungon. Sali-sali na sila harap pa pinal ka jahannam, blimon nila na. Inna ata'na sadatana wa kubara'ana pa'adalluna sabila. Utuan na mo, kan kami ni nabiyahay ni, iagad na mo hadya sila yan. Iabit nila kami, iagad kami kanila. Wala kami nakapangannal marayaw, pangati na mo sila nanin tao marayaw. At nasa datana. Kanakuraan na mo. Wakubaraan na. Yan si mga tao, ganarul ka mo. Pangati na mo yadto, mga tao marayaw sila sa kalipa adalunas sabila. Sa kaliliyong nila kami, haatulan kabayaan mo. Huwag na kami nakapagtaat. Huwag na kami nakapagibadat. Huwag na kami nakapag-amala kabayaan mo. Na pagka kami ni sali-sali darap papinal ka jahannam, lipat tayong siksa kanila yaw. Pagka sila inang laong ka mo, atihim di'fayni minal azab. Lipat ta. Insiksa kanila. Ano yan mga tuwan? Nari nga sabab yan, mangannal kita niyo marayaw. Aula-aula yari kita niyo. Alawang tatandasan ini kataan. Makasay kau tatandasan, malamma kau tatandasan, masanyang kau tatandasan, matauda alta mo tatandasan, way alta mo tatandasan, ingkatan ini tatandasan. Tarawa, biyabaitaan kausin pangasubo, biyabaitaan kausin jawab. In sila ini biyabaitaan sin jawab, di makad. Biyabaitaan sin pangasubo, biyabaitaan inansir, di makad. Na yung pagulaan nila. Saan sila masanyang dia dunya, temporary, adlaw susungon kakal. Ganito mga tuhan, in sumunod ayat, waqila lilladhina attaqaw. Pabaitaan. In pabaita din nga Tuhan, nagbaita na di. Pabaitaan lilladhina attaqaw. Pabaitaan ng mga sila. Himinang sinda akan kiyukuyakan.
iwan limayu deng halihangan buka hamulka sinallahu subhanahu wa ta'ala buka hasiksa sinallahu ta'ala maja anzala rabbukum min pabaita kanila uno in piatulun sin Tuhan maun panabiniw kahinapusan uno. Nah, uno yung pamansin Allah Ta'ala. Qalu khaira. Impiatulun sin Tuhan maun panabinamu. Parasul namu marayaw. Khairan pid dunya wa khairan pil akhirah. Khairay dunya wal akhirah. In kaya patulun maun kanya, marayaw riha dunya, marayaw hadlokang. Mga anak ka po, magkarunahan kita niyo rarayaw rin nga Tuhan. Magkarunahan kita niyo karayawan rin nga Tuhan. Di kita niyo magkarunahan karayawan rin nga tao. Sukuton kau sing karayawan dihil niya. Magkarunahan kita niyo katantan karayawan asiwi dakula day nga Tuhan. Ang pendeng kato taniway. Harap na to katan karayawan day Allah Ta'ala. Ring sabihan, piarahan kau nabi, piarahan kau sulat, piarahan kau magbaita sin sulat. Qalu khairan. Imperasin Tuhan pakahinapusan Nabi Wan Rasul paumat niya karayawan dunya iwan karayawan adlaw akhirat. Nauno yung karayawan dunya in karayawan dunya ahsanul ibadah. Naparayaw nila yung pagtagipon nila, yung pagtaat nila patuhan. Amuad to Tuhan. Maparayaw na to na masa na to ini. Nakauna, naparayaw nila raisab, magbuos sila mga badyo, bang magsambahayang, takaran sinambuk, makaubo sinambuk. Yung kita ni wiyaon, mabadyo mo, yung badyo Milikan, yung badyo Arab, yung badyo Malayo, yung badyo. Sakali yung badyo yung sintao, badyo syaitan. Tangiw yan mga tuan. Simpiarahan kita ni badyo, hipagtampan si makasisipug hausog. Aun makasisipug hausog tungod pa babae. Aun makasisipog hababay tungod pausog. Aun makasipog haantara sinipon ni mantagipon. Suway niya badyoan. Suway niya tampanan. Na. Impiatulon laong niya sintuhan. Panabi kahinapusan, iban sinumat niya khaira tarayaw-rayaw. Karayaw-rayaw riya dunya, naparayaw nila yung pagtuhan nila, naparayaw nila yung pangakad nila sa rasin Tuhan, naparayaw nila yung pagtaat nila, ibang pagibadat nila. Amo yan yung bugbog simbar iman usog. Iban bar iman. Naparayaw nila man yung pagibadat nila, yung pagtaat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyawang sila sintuhan. May ta sila tiyabang sintuhan, may taong buno. Way siya inihalis yung pagbuno tanin. Di humundungin syaitan, bang kita nyuri mapaluga. Palugahon ka. Way patuan, limo ka na yung tao. Wala niya panahin ang limo ka na. Ampay bar iman, syaitan ilimu ka kaniya. Maita, completing sanjata niya, completing buno niya, completing kuta niya, completing yaon kaniyang kabubukaan si syaitan. Limu ka yung syaitan kaniya.
Di mag-arut-arut kani. An-nasru, tiyabang sila sinallahu ta'ala. Naparayaw nila man yung pag-ibadat nila, naparayaw na man yung pagtaat nila, tiyabang sila sintuhan. Uno pa, buwasin tiyabang sila sintuhan, wasi atur rizq. Pialuag sintuhanin rizki nila. Pula mo manusia biyahon, hangkasibit singan. Magdiungog magtuoy. Nakingat magtuoy. Tumbukon mo na dinumbol, yaw ning pagkaon, yaw ning sabaw itom, yaw ning sabaw puti, yaw ning dinis babara pa sing kakukunahan mo. May ta ka rin makaibadat marayaw simbihan. Tayan tuhan. Nah. Kalau khairan, in pamung nila marayaw. Magkaunahan kita niwalikan na to. Dayaw ring hatuhan, bukon dayaw ring hatao. Dahil nga sabab yan, impamung si mga tao Makkah. Iwan sin tao Madina. Hinda siyo sila yan. Muhajirin iwan sin Ansar. Asabab nila yan, simaplaging pag-aakam. Unin pamung nila, inna lil imani nura. Sa bunal tuod. Bang nato iyamala ning pag-iman marayaw. Amuin piarasin tuan hanabi. Iwan rasul kay napusan. Iwan sin panagnaan. Kain hinapusan. Bang yadto iya ka din salakan yadto. Yung pag-iman niya sa haya. Naimbar iman, simuok pa sa haya. Inna lil imani nura. Sa bunal tungod. Bang mo iya ka din salakan. Sin pag-iman, aong kay mo sa haya. Na paghinangkaw kuno sindo, bangwiron ilaw. Paghinangkaw kuno, haadlaw sa way atulan. Paday pupud. Ubos dayawon, ubos larakon, ubos hinangon, ubos larakon. Nari damaon, ubang bay. Sabang pag-ibadat patuhan, ubos kumugdan, ubos di, ubos larak, ubos Inna lil imani nura. Yan pa na kaw magsusuok, pasaya, yan pa na magdarayaw. Inlawan niya. Wa inna lisyirki nara. Sa bunal tuod. Bangkaw nagsakuto patuhan. Bangkaw nagkupur patuhan. Bangkaw nag-anyaya. Di mo karuning kabayan sintuhan. Bukon na laong sahaya. Nara sunog. Kayo. Yan mga tuwa. Nah, uno pempaman sinallahu ta'ala lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya. Pamanga sila nagparayaw sim pag-ibadat patuhan. Bukon inibadat nila panday pupud. Miyakad sila hapag iman sa bunal. Miyakad sila hapanauhid sa bunal. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya. Amuin sila. Nagparayaw sila hakabayaan sintuhan. Iban ini karwa, nagparayaw man sila kabayaan sintuhan, imbungan niya, nagmarayaw sila magkahi, way pagigil, way pagjangki, way paghiluhala, sa kawa, magtulong tabang ka. Hasana fid dunya, wa hasana fil akhirah. Wala darul akhirati khairun
Bangkaw na kananam dayaw riya dunya, paniya. Temporary yan. Imbasi gahaon. Ingkahoy anayon. Bang diya dunya, temporary. Nahaw ning kakkal, wala darul akhirati khairun. Paghula diya dunya, kirin. Paghula hadlaw na adlaw akhirat, amo at tuwing kakkal. Yad tuwing intan. Yad tuwing diamond. Yad tuwing sarayaw-rayaw paghulaan. Bangkaw kaya rayawan sim paghula diya dunya. Siniyan temporary pagkakakaran sin taong. Sarayaw-rayaw pulaan amo na nadlaw akhirat. Hisin nagbayta Allahu Ta'ala. Wala darul akhirati khairun. May tayad tumarayaw. Way lamud sintaw nagdesign, nagparagbos. Hindi singuran talong nin lingkat singkuan yun. Suwa long nin engineer haon na long namilikan. Long niya Arab, long niya Malayo, long niya Jipun, long niya Lanang. Way lamud sinasabot yan to. Inlingkat. Dahil nga sa babian ng bariman, bang sila kimuyag silingkat, sin piaragbos sin tao, lawiing kuyag nila simdiayta sin Allahu subhanahu wa ta'ala, wala darul akhirati khairun. Sarayaw-rayaw pagula. Piyag saddiyahan sin bariman diha dunya. Naim bukon bariman. Uno pa yan mga tuan. Wala ni'ma darul muttaqin. Sisiwin makahula dunhan. Amuin mga sila. Nataymain hinang nila. Kung hinatulilingon, tiyay madabasin nagdaak. Innama yatakabbalallahu minal muttaqin. Sa bunal tuod parmansin Tuhan, siya'y nagdaak, siya'y magtayma. Intayma unniyara. Hinang sinipon niya, amuraim mga muttaqin. Hindi siya muttaqin, hinang indaakan, kiyukuyakan, liyayuan, inliyangan, buka, hamulka, sinallahu subhanahu. Wala sila gimuha. Innama yatakabbalallahu minal muttaqin. Sa bunal tuod parman sinallahu ta'ala, intay maun niyara, amura inipun niya miyagad hatulan amin piara niya mau nakanabihan iban karasulan, halawm sing sulat piara yuta. Halawm sing kalam niya. Dahil nga sa babiyan. Mga anak ka po, ay kita niyo umutas. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Ay kita niyo umutas di nga Quran, mahamuli. Na, uno pimperman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Jannatu ad. Sulwa first class. Yung pagulaan nila. Kaya saddiyahan sila sinallahu ta'ala, hulaan kakkal, unin hulaan kakkal nila yan ingan, jannatu ad, yadukhulunaha, dito sila pasurong sinallahu ta'ala. Tajri min tahtiha lanhar, mag-anud-anud, amun lialag sintaw yaw, nahuno walong mga marew pagpayhuan siya pa, marew pagpayhuan iraddakan. Tumuhon sin ito, madtupaputi. Tumuhon sin puti, dahil kung nawang harap na ba, pagkain. Indid turi makasumo.
Hindi makasumo, may ta. Inapaslangan suka haygad sa pa apapon. Nang di makabutang cream. Inapaslangan suka haygad buhangin itong apapon. Damik yan, indeed tuway. Gaman kau maglilingkat. Dahil nga sabab yan, imbar iman, piyagsaddihan nila. Yadukulunaha tajri min tahti al-anhar. Lahum piha ma yasyaun. Tiyatakamahan sila sintuhan sing kabayaan nila. Tungbas sin pagsandal nila rin. Tiyo-tiyo da, bukod na malukay. Lahum piha ma yasyaun. Tiyatakamahan sila sintuhan sin kabayaan nila. May tayan, kadzalika yajzillahul muttaqin. Allahu Ta'ala. Yung basan niya. In mga sila. Miya kada kabayaan niya, amoy mga sila muttaqin. Mga anak po. Ay kita niyo mutas din kanila. May ta. Nakahinang sila sininang marayaw. Nakahinang man sila sininang marayaw. Radiyallahu. Nagridain Tuhan kanila. Misan na makuyag kayo mong katantao. Bang maastol kayo mong Tuhan. Tumakawa, bang makuyag na kayo mong Tuhan. Pakuyag da kayo mo yung katan manusia, yung katan piyapanjari. Ayaw sadya kumuyag kayo mong tao, maastol kayo mong Tuhan. Agad sadya kau sing kabayaan sin Tuhan, bang siya makuyag, pakuyagon niya rin katan piyapanjari kayo. Ingka halaud-lauran, ingka tumbu-tumbuhan, aula-aula yung pagkay mo, pakuyagon da sinallahu subhanahu. Ikaruwa, kuasing kuyag, rahmatullah. Maulong iwang malasain Tuhan kayo. Misan na maulong iwang malasa kayo mo yung tao. Temporaryo. Pwede karhil kayo. Bangaon tiyo-tiyo da. Patauron na yung kaniya. Inallahu Ta'ala rin siya magkakunahan. Kita niyo magkakunahan. Piyahatod niya kanabihan iwan karasulan yung pagkasilasa. Rahmatan linnas. Pag-ulong iwan paglasa. Biyahon tuan, misyanin halaumbay, kahunitan ng tao. Piyon na sa jasin ama, inanak niya malasa kaniya, mo yung kalasahan niya. Inanak niya ang kalupa sila, inapo niya ang kalupa sila, amurad tilasahon niya. Buku. Rahmatan lil alamin. Semua. Bukun kampung mo sadya. Bukun halaw mula-mula sadya. Timagna din kanahadamin tao. Lil alamin. Bangha tao. Nabukun sadya tao. Piyapan jari. Kahayup-hayupan. Katumbu-tumbuha. Ingkusog sing syaitan manasat halaw di magakadin tao. Ininapiun niya na sadya, imalasakan niya, inang kalupa sila, inang kaadat sila, amoy nilong ng kalasan, kung kaadat kami. Ayaw. Agaraing kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ini katu, al-maghfirah. Ampunun sintuhanin dosa nila. Papasun sintuhanin dosa nila. Nagdosa na sila malaggo. Tiyag pa sila sintuhan. La taqnatu min rahmatillah.
inluag sin ulong, inlasa, in pangampun sin Tuhan, maluag na in langit, iwan sin lupa, labin luag niya. Naghihinang na siya mangi. Nabiya nabukalaw din dosa niya. Tiyag pa siya sin Tuhan, balik kau pasahaya. Nakalayo na kau, tigid lumhibabag na. Balik kau alupain sahaya. Uno yan, inna lil imani nura. Harap mo pasahaya kabayaan sin Tuhan. Bukon mo harap palait kabayaan mo. Kabayaan sin nafsu mo, kabayaan sin syahwat mo, kabayaan sin pikilan mo, mabinsa na kau. Bangkaw piya sahaya sin pag-iman, sahaya sin panauhid, sahaya sin makad kau magtaat kau magibadat kau pa Allah subhanahu wa ta'ala, maghfiratan lahu. Piyapas na sin Tuhan indusam. Namura-murahan mga anak po. Pagtayunan na ito yung kabayaan sin Allah Ta'ala. Uuhon na ito, injasad na ito, inyawalihan na ito, inpito ang gauta baran na ito, pataalukon na ito, pakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin piyahatod niya kanabihan, aula-aula, kahinapusan Nabi Iban Rasul, bang na ito niya ito nahinang. Ano gharaan kita niyo sin Allah Ta'ala, karayawan dunya, iwan karayawan adlaw akhirat, nababkal na, nabutok kita niyo, kapag butok, kabayaan sin Tuhan. Natubtob na rin ito, miabot na sa binwakto. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala, tawpika wassadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wal maqbulina fid dunya wal akhirah. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.